Hello Juthai maibang ang paika do maibang so paika do punani jang jang do museum nai mani Dimahasao heritage museum nai mani to ha soi ma jaka punani jang jang ang ham excited di na himan khila da raha museum ma thang ma ekdom sau ha campfront bo ang funang do Finally, so paika doha era bising thana na jikza dong boke nai mani boke mits man be thamai mani ang excited jadu doha hading de jukha baini lengbo lengka hangbo dungkha dohala ja soi so paika ulisin bauba khalauba nila buni dizala ma jakhang hemda phaiba Hello ang finally do era museum so paika orikli era bising hala allow khlaya nini videos klaimani odibani ang masi ke bo capture khlaika photo budu Mazang sining jadi Dimahasao skang habo Dimahasao dong bahatwa siawa ya ba butu dong nini dang ya ba jia ba ke phunudu mane bahut mazang jauka hamchin mazang jauka orikli ang boke explore klaima ba kintu bisi allow klaya bisi video klaimani obani ang photo buke capture klaika mane ang nari khaja dijin Dimahasao ni ke dang ya ba jia ba daw ya ba lu ya ba bobuke ang ke mane explore klaima mjidu ani shoki ne ulini je ang mane jin Dimahasao ni ke ang plaidu si explore klaima dang ba jiba ke daw ba lu ke uli bawa mo kintu bisi allow klaya la klaya na sekarang foto capture kang khaja ka era finally ang sopai ka hamchit khaja la ka tore jing thangma jaka puran jang jang saya ka ani call pai ga tsu ai angke jelai dune hame mai masta jugo pai da uli dong la bat sma e era ani follower joy 1000 buflung ma sang ke joy dong la pai dang la mit sla ya akai blado kebre kele bode buni graju bo dong era ni bisa oh busibo era gorma pai hamchin khaja la kang jin hamjong ma khasong ma mai dada Sebaring ya hande. To haira joy 1000 di garia kami do. Era tip hai babus kap gron ba. Ode pakla sois thanglang ska gobun graju krip podong era. Busang gron dada ang hamsit khazala kha. Jiban namu ship giri gron lai kha. Mane. Jiban nari haba maya.